Despiser Kirina sedusiv udu hemelatian di Gulana 2020 u penjande, ji aliye hezen evlekari en komara Islamia Iraneve. Ligor amaren kuji aliye navenda amar u belge kirina rehistina mafe mirovana Iraneve hatine tomar kirin, di heyama Gulana sala 2020 u penjde, herikem sedusiv u duvelatien ku tevahia nasnameavan hatiye pishtrast kirin, ji aliye hezen evlehiye en Iraneve hatine girtin. Evrege ligori heman heyama salabori bineh buyeran kembuye bikasi sedi shesh. Tigulana 2020 tu charanda herikem sedu chil uye kemelati hatin girtin. Ligori verapore mehabori herikem neh chalakvanenjin, char zarok, penji u char hemvelatien kurd, 20 u neh hemvelatien beluch u shesh chalakvanen behayi, jiali hezen evlehien komara Islamia Iraneve hatine girtin, u revandin kubi 20 u neh haletan, herizede li parezgeha Sistan u Beluchistane hatiye tomar kirin.